wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see. Zdravo, nadam se da ste dobro i da vam je dan divno počeo. Danas je četvrtak, prelep i sunčani dan. Sutra nas očekuje kišovito vrijeme i danas sam planirala da odradim neke stvari u bašti i da vam pokažem kako je sve to lepo procvetelo. Tako da u nastavku vloga vidjet ćete jedan mali bašta update. Imam oko pola kilograma svežih jagoda pa planiram da napravim domaći džem od jagoda. Mislim da sam snimila taj recept, no nije na odmet da ponovo vidite ukoliko niste. Imam dosta potrošenih proizvoda, skupila sam 2 pune korpe proizvoda pa ću vam pokazati malo kasnije i utiske o njima. I šta sam još htjela danas da vam pokažem, da posadit ću i neko cvijeće u malim plastičnim posudicama da porastu tu, da seme isklija. I onda ću ga tek prebaciti to cvijeće kod druža jer prošle 2 godine to cvijeće i uspjelo i nije uspjelo, ali mislim da će ovaj način bolje funkcionisati. Tako da nadam se da ćete uživati u današnjem vlogu. Evo ovako krećemo sa vrtom. Ovdje se nalazi prva ruža koja izgleda prelepo i ovo je 4. godina od kada smo ih posadili. Morali smo da privežemo gore jer su duvali baš veliki vetrovi i bojala sam se da će se polomiti. Ima tu novih pupoljka, tako da ona baš lepo napreduje. Ovdje se nalazi zaštita za mačke, ali to ništa ne pomaže. Ovdje planiram na ćošku i da posadim hortenziju na jesen ovog puta. Ovdje je ova druga, ali kao što možete vidjeti ovdje ima dosta na ovim samim listovima crne pegavosti, negdje se nalazi ova pepelica, a primetila sam i dosta vaše, tako da morat ću malo da tretiram. Naprimjer, ovo su neki novi pupoljci na ovoj drugoj ruži, ali prva, naprimjer, ima dosta ovih vaši, pa pišite mi šta vi koristite za ruže, koju zaštitu i da li vam je delotvorna. Ova druga ruža je puna u ovim sitnim pupoljcima, tako da baš lepo će izgledati kada procveta. Ovo je nešto novo u bašti i kupljeno je u Pepku. To je jedna dekoracija kao neki cvetić. Baš je lepo, Emily se baš lepo igra sa njom. Tu živi vila inače. Ova druga je nešto manja, da kažem, s ovim listovima, ali podjednako lepa i ima jako lepu boju cveta, dok ova je isto 4. ciklama kao ona prva. Eto, možete vidjeti ovdje vaši. Moram ih tretirati, tako da pišite mi. Ja sam ih već tretirala pre nekih mjesec dana, ali kao što možete vidjeti ništa to nije delotvorno. Ovdje ima ova 5. puna je u ovim pupoljcima i baš je zdrava, a ovo je lonicera ili orlovi nokti i kanđe, ona predveče prelepo miriše, a ovo je tekoma penjačica koja leti, ima zvonaste crvene cvetiće. Ovdje u bašti, ne znam da li sam vam pokazala, su dodaci ove sijalice. Ovo je sve iz Sinseja na solarno napajanje, dakle pomoću sunca. Ima i ova sitnija, a ovo je na struji ove sijalice koje noću upalimo kada uživamo u našem vrtu i kada se to sve lepo upali, baš lepo izgleda. Naravno, bašta je puna belih rada i
tokom dana je to namaz animacije, a ovo sam uzela u Sinseju također, nešto što je, da kažem, neophodno u samom vrtu. Ovo je kanta koja je metalna i mislim da ima 5 litara, tako da odlično je za zalivanje, a uz to sam uzela naravno da upotpunim i ovo sam možda vama i pokazala, ne sjećam se, ovdje se nalazi se seme cveća, tu ima neko povrće koje ne znam da li ću zasaditi, to jest posijati, no nema veze. I ovu prelep korpu za samo skupljanje cveća ili začinsko bilja mi je poklonila mama, a ovo je kao kutija u kojoj mi se nalaze ove stvari za samu baštu. Evo tu su i neke bube, makaze za orezivanje, alac baštinski, tu imam ove neke nove rukavice, tako da to mi sve tu lepo stoji. Ovaj ukras je sa Temua i prelepo sada zvuči tokom ovih vetrovitih dana, ali ih je vetar malo uništio, pa ću morati da sastavim. U nekom narednom vlogu pokazat ću vam proizvode koje koristim trenutno za lice i za samu jutarnju večernju rutinu. Proizvodi su fantastični, jako sam zadovoljna. Pogledajte kakav glow daje na licu. Ima minimalno šminke, bukvalno tačkica pudera, bronzer, highlighter, ali lice je besprekorno i vidite kakav glow. Krenut ćemo sa potrošenim proizvodima. Ovdje imam prvu ovu korpu koja se drži sljedeće proizvode. Prvi je ovaj Dove losion za tijelo, to je body milk, jedan klasik Dove proizvod i često ga koristim i trošim. Dušu sam izvadila ovom proizvodu, ali je zaista lepo hidrira, prelep je miris, tako da se svaka preporuka. Ovo je tečni sapun sa pistačima, ovo je bila neka limitirana kolekcija, lepo je bio, nije neki napadan miris i sadržao je i vanilu. Iz ove kolekcije mislim da je bio, da, tu je negdje, potrošili smo i gazel, tuširanje i šampon. Šampon nisam uzela, ne bi baš koristila i eksperimentisala što se tiče toga. Zatim ovdje imamo jedan suvi šampon, Hibiscus Havana. Ok je bio, ja sam generalno zadovoljna njihovim suvim šamponima i često ih koristim. Ovo je baš lijep neki cvetni miris, tako da imate preporuku što se tiče mene. Ovaj proizvod mislim da sam potrošila još jedan, no poslije ću vam pokazati. Ovo je Wellnea peeling gel. Postoji i običan gel koji ne sadrži peeling čestice. Koliko niste probali ovu njihovu liniju, definitivno vam preporučujem. Zaista je povoljan, odgovara svim tipovima kože, nije agresivan, kožu ostavlja jako mekom, čistom i pore su dubinski očišćene, tako da imate svaku preporuku od mene za ovaj peeling. Moj omiljeni omekšivač Lenor, ovo je sa orhidejom i vanilom, veš ostaje mirisan i bukvalno do pranja, tako da ukoliko niste probali, ja sumnjam da niste, imate preporuku od mene. Ovo je jedan body mist, ovo je Monard, sigurna sam da je neka kopija nekog dobrog parfema, dugotrajan. Ovo je hidratantni body mist, pravi prolećno letnji miris, tako da ukoliko niste probali, definitivno preporučujem kada nanesete na dalje nešto oslonije. Ima kao neki lijepi hidratantni film, tako da preporučujem. Ovdje imam dosta ovih pastica za zube, ove dve su iste. U pitanju je Max White, ovo je sa kristalima. Volim ovu pasticu. Zatim ova Kolinos i ovo je neki isto Colgate, klasika, ova za beljenje zuba. Ovo je tačno za ispiranje usta, 10 u 1 je SDM-a. Providno, senzitiv je fantastično, mi to trenutno koristimo. Ovo je ok, ali ne volim kada peče. Ovo je magnezijum glicinat koji koristimo, Ostrovit. Ovo možete naći u Pansportu. Ima dobru količinu, 90 kapsula, koristimo i muž i ja i ok nam je. Ovaj puder sam vam već pokazivala, u pitanju je Sensitive Baby puder Baby Lava iz DM-a. Ne sadrži talk, sadrži ulje nevena, bio
jojoba ulje i čini mi se da sadrži kukuruzni skrob, tako da ne sadrži talk i bez parfema. Zatim Hyaluron Plump, ovo je moj omiljeni hidratantni šampon za kosu, ovaj koristim redovno i ukoliko imate, pa da kažem, normalan tip kose, definitivno vam preporučujem ovaj. Ovo sam ostavila vam pokažem telenice iz DM-a koje trenutno koristimo za Emily. Super su, jako su povoljne, a ne propuštaju i tako da svaka preporuka za mame i tate naravno. Ovo je još jedna Colgate pastica Triple Action. Idemo dalje. Druga korpa, ovdje imam Lenor, ovo je veće pakovanje omekšivača za veš, već sam vam malo pre rekla. Ovo je proizvod koji sam vam pokazala u DM holu. Pokazao se, moram priznati, jako dobro. Dobro je skiljao fleke, naročito sa odeće koje je Emily izvleka od hrane, od skakanja po dvorištu, tako da svaka preporuka za porodice koji imaju decu, super skine flekice i ovako neke kuhinske fleke zaista sa odeće skine i ovdje piše da može čak i od 20 stepeni tokom pranja da skine. Ja od 31 na ove niske temperature ne perem, ali na primjer stavila sam na 90 belu neku odeću, skinula fantazija. Zatim ovdje imam jedno limitirano izdanje Velnea tečnog sapuna, Lovely Mango, lep cvetni miris, baš smo ga lepo koristili i miris je baš divan. Još jedan tečni sapun, ovaj sam vam pokazala u DM holu, u pitanju je Balea, kokos i bresko, je lijep prolećni miris. Sada planiram da uzmem sa limunom, limun obožavam, tako da to je to. Ne suši kožu ruku. Ova linija, ovo je moja omiljena linija Balea, ovih čistilica da kažem, miriše, mnogo puta sam ponovila ovdje na mom kanalu kao napolitanke sa limunom, iako ih ja ne jedem više. Ovaj gel za tuširanje me jako podsjeća na njih i miris baš dugo ostane na koži nakon tuširanja. Nije mi izazvao nikakve iritacije, nikakvo crvenilo, tako da svaka preporuka koliko volite limun i ovdje je puterovo mleko zajedno sa limunom. Zatim jedna čistilica koja se može koristiti za decu i bebe Sensitive. Možete koristiti i za tijelo i za kosicu, sadrži kamilicu i pantenol, ima neki blagi miris, lepu penicu pravi, ne stvara suzice tokom kupanja. I ovo pakovanje imate od 500 ml, imate i refil onako da dopunite ovo pakovanje. Mi često zaboravimo, ali eto da znate da i to postoji. Oko 360 dinara je baš dugo trajan. Zatim jedan gel koji često vidite ovdje kod mene na kanalu, Moonflower, moj omiljeni od Felice Azure. Ima prelep je miris i evo sada za ovo vreme je idealan. Ovaj šampon sam vam već pokazivala, u pitanju je Elseve, ista linija Hyaluron Pure, ali ovo je čistilica jedno. U pitanju je šampon koji se koristi za teme koje je sklono da se masti i suvim krajevima kose, tako da ukoliko imate ovaj tip kose, moja topla preporuka da probate ovaj šampon. Ovo je sigurno 4. ili 5. pakovanje i moj muž čak koristi ovaj šampon i jako je zadovoljan ovim. Sadrži i salicyilnu kiselinu i hialuronsku kiselinu, ne suši kosu, kosa je nakon šamponiranja hidrirana, nije suva i jako lako se oblikuje nakon sušenja. Jedan Men 3-u-1 Sensitive, ovo je za telo, kosu i lice, čini mi se. Jessa intimni gel za pranje. Pa ne znam, nešto nisam oduševljena, više mi se dopada žuti, tako da to.
Malo pre sam vam pričala o ovome. Ovo je možda i jedan od mojih trenutno omiljenih gelova za čišćenje lica, za sve tipove apsolutno kože lica. Tako lepo čisti da se može porediti sa nekim skupljim proizvodima, a košta čitavih 300 i nešto dinara, sadrži aloe veru i glicerin. Onako daje svež i nežan osjećaj na licu nakon čišćenja i kada pipnete kožu lica, tačno se osjetite da je koža dubinski očišćena, da su pore očišćene. Ja koristim ujutru i uveče, tako da imate svaku preporuku. Ovo i moj muž koristi, baš lepo očisti te zonu, pošto imamo isti tip kože. Masna koža će obožavati, to jest osobe koje imaju masni tip kože, ne suši kožu lica, tako da može i osobe koje imaju suvu i osjetljivu kožu lica koristiti slobodno. Dakle, za sve tipove kože, 150 ml, gel je onako neke srednje gustine, svaka preporuka. Ovaj gel za tuširanje za bebe od Mustele. Ovo je sa crvenom ribizlom, čini mi se, ne sadrži parfeme, može se koristiti od prvog dana rođenja dece. Miris mi se nije dopao, ovako kao proizvod je sasvim ok, tako da to je to. I posljednji proizvod je ovaj L'Oreal Magic Retouch, ovo često koristim i trošim. Trenutno koristim jedan drugog brenda i nešto nisam zadovoljna, da li pošto nema ovaj nastavak ili je sam proizvod, no testirat ću ga još malo, a što se tiče ovog Fantazije je, tako da kad im treba da osvežite sam koren kose. Posejala sam svo sjemenje koje sam planirala od cvijeća, pa se nadam da ćemo uskoro i presaditi tamo gdje su ruže i da će to sve lepo izgledati. Ja sam ovom ružom oduševljena. Iako su hibridne, toliko lepo mirišu, toliko lepo cvetaju i krase ovaj deo dvorišta da ja to nemam reči. Morala sam da je privežem gore. Prelepa je. Pre nego što krenem sa pripremom džema od jagoda, htjela sam da vam pokažem i moje hortenzije lepotice. Evo je moja prva hortenzija koja je već ovdje 3. godinu. Odmah iste godine sam posadila i ovu drugu, ali ona baš manje napreduje, a ovo su ovogodišnje. Njih sam posadila krajem marta i sadnice su se baš dobro pokazale. Evo, kao što možete vidjeti, tu su i cvetovi, tako da ostavit ću vam link ka rasadniku gdje sam ja uzela. Uzela sam, čini mi se, 5 komada i kao što možete vidjeti, baš su lepi listovi, ima i cvetova. Redovno zalivam sada kada nema kiše, ali baš sam zadovoljna sadnicama. Tu je i malč da održava vlažnost. Ja obožavam hortenzije, tako da ću uzeti još. Prelepe su zaista. Ovdje imamo i još jednu ružu koja ima ovako lepu roze boju. Nju smo također orezali početkom proleća i baš lepo napreduje. Ima ovu baš lepu boju, tako da ona krasi prednji deo dvorišta. Tu se nalazi neko začinsko bilje, ovaj matičan koji je u sklopu neke limunade Fantazija, baš ima lep citrusni miris, a možemo i da ga sušimo, naravno svuda se širi. Tu je i rozmarin koji fantastično napreduje, dok lavandu moramo da zamenimo jer se baš osušila, ali rozmarin je Fantazija, baš mu odgovara ovo mesto.
Eto ljudi, toliko od mene za danas. Ja odoh sada da večeram. Sve vas puno pozdravljam. Nadam se da ste uživali u današnjem vlogu. Vidimo se uskoro. Ćao!